seo. An fear bit dánach chuid a hen Elliot. Bha ce Àrd-Sgoil. Ó ai, sanna san líon. Féimi go bhfuil gúlaich éad a Àrd-Sgoil. A bhfuil Anna, a bhfuil síse an an gúil. Tá chearst a chétí, a bhfuil siam se an gúil. Go deireadh a chunneil sin. An your cottage market is all Johnny. Hála sééis ar Stairsich. Catch Phil Katie. And back at the news of baby. It's on a village in the mountain rancho. I know these are completed. Stop at the village down. I can't know. Here, I'm Kilhamshire. Jade. I'm from Yorkshire. I graduate Tyson Topa. Sean teacher and Nicole. Let me give you go after Katie. I go in the office to start. One year. My current acre can prove it in classroom and stuff. I changed na mí, Tá firm in Europe China, is solid in Europe real. Well, shall, try to study Stairsich Chin and Kirsten Allen. Hi, Tony, come and hi. Àrd-Sgoil. Miss Katie found this job and show, and could you come in listen yucker? Jack lads, Amazon. Lekker zien maken aan de koude eten, zo. Ja, een beetje naar daar staan en nu de eten. Party voor a chétí. Ha fís agad héin décho misal sa ha granny banana in. An cuireadh an déise seo orst is an déanú damsa ar a hon. Má sé do holle, le gúil antí síne. Katie, how that banana? Ag Johnny, tain don chealamh go bhfuil seo ann. Chunnig mí táis. Chunnig mí táis. A Fiona. Féimi sin féin amach a seo. Right, a seán do ráte. A chétí, dé it na ha arst. Is that our calling Johnny?